Khoso yo koma ya ti-3 ya digital module wa vumune. Xewani wa amukeriwa nakambe. Namuntlha hi dyondza module wa vumune lowu kongomisaka eka ti-application ta hardware na software. Ti-tablet ti makiwile hi swiphemu swo tala swa software leswi swi tirhaka swin'we ku nyika mutirhisi ntokoto wo kala nkavanyeto wo ndzi ku dyondzisa hi ti-application ta software. Sisteme ya matirhelo i masungulo ya software ya tablet. Yi lawula hardware ya tablet na switirhisiwa swa software na ku nyika platform yo tirhisa ti-application. Ti-application i ti-program leti nga ka sisteme ya matirhelo ya tablet. Ti endleriwile ku tirha mitirho yo karhi tanihi ku browser web, ku teka swifaniso kumbe ku tlanga mitlangu. Firmware i software leyi nga endzeni ka hardware ya tablet. Yi nyika malawulelo ya level ya le hansi eka swiphemu swa tablet swo tanihi xikirini, camera na swipikara. I swa nkoka ku tiyisa leswaku tablet leti u lavaka ku ti tirhisa ti fambelana na sisteme ya matirhelo ya tablet ya wena. Ti-application tin'wani ti endleriwe ntsena tisisteme to karhi kumbe ti nge tirhi kahle eka version ya khale ya sisteme yaleyo ya matirhelo. Ti-tablet i swa nkoka nakambe ku vona leswaku sisteme ya matirhelo ya tablet ya wena yi tshama yi ri karhi yi famba na minkarhi. Ti-update ti antswisa matirhelo, ti lulamisa swiphiqo na ku engetela swihlawulekisi swintshwa. Ti-application ta software ti hi pfumelela ku teka swifaniso, ku yingisela vunanga, ku vona tivhidiyo, ku tlanga na ku hlaya tibuku. U nga downloada ti-app eka ti-device ta Android kusuka eka Play Store. Akhawunti ya Google na adirese ya email ya Gmail swa laveka ku va u koneketa eka Play Store. Ku fikelela Google Play, pfula app ya Play Store. Icon ya ku pfula ya app ya Play Store na yona yi nga ha vonaka eka xikirini kaya. Handle ka swona langutisa exikirini xa app. Endzhaku ka loko i pfurile app ya Play Store u ta vona xikirini xidzi xo fana na lexi kombisiweke. Loko swi nga ri tano, thepa eka icon ya nseve wa le ximatsini lowu nga ekhoneni ya ximatsi xa xikirini ku kondza i vona xikirini xidzi. Ku browser, thepa katekanyo lowu nga ehenhla ka xikirini. Mikatekanyo leyi nga kona yi katsa ti-app, mitlangu, ti-movie, ti-show na ti-TV ta vunanga, tibuku na timagazini. Xikombiso ku nga browser app, u hlawula home category ku landzela top charts ku vona leswaku i yini swi nga duma. Mikatekanyo yin'wana yo tanihi ti-app to duma ta mahala ti pfuna ku basisa search wa wena. Ku secha leswi u lavaka swona swi tirha kahle naswona. Khumba icon ya ngilazi yo kurisa yo secha ehenhla ka xikirini xa Play Store. Thayipa xiphemu xa vito ra app kumbe nhlamuselo ya kona. A hi endli xikombiso. Ku vona vuxokoxoko byo talo hi ta app yi khumbi ku va i vona nhlamuselo hi ntalo. Screenshot, nkambisiso wa video, swibumabumelo na tilinki ta ti-item leti yelanaka. Ro sungula loko u nghena eka Google Store kumbe loko ka ha ku va na update u fanele ku pfumela swinawana swa vukorhokeri. Thepa button ya accept. Swi tiyile leswaku ti-app hinkwato leti nga ka Google Play ti nga tirhisiwa eka tablet ya wena ya Android. Languta swinene eka mipima vutirhisi bya app. Pima vutirhisi bya ti-app swi nghenisiwa hi vanhu lava ti tirhisaka. Vanhu vo tanihi wena na mina. Ku va na tinyeleti to tala swa antswa. I nga vona vuxokoxoko byo engeteleka ku katsa na mavonele ya vatirhisi hi ku va u hlawula app. Xikombo xin'wana xa kahle xa ku humelela eka app hileswaku app yi downloadiwile kangani. Ti-app tin'wani ti downloadiwile ku ringana ka magidi na magidi. Lexi i xikombiso xa ku swilo swi ri kahle. Sweswi landzelela magoza ntsena. Loko app yi ri ya mahala yi ta va na button yo yi nghenisa. Tshikelela button ya install. Loko yi hetile ku nghenisa,
button yi ta vula leswaku i pfula. Tshikelela button ya open kutani se u ta kota ku tirhisa app leyi u yi ngheniseke. Tin'wana ti-app ta hakeriwa. Ku kuma ti-app leti i fanele ku nghenisa vuxokoxoko bya khadi ra wena ra swikweleti kutani u landzelela swileriso. Lexi i xikombiso xin'we xa ti-app to tala leti nga kona ku va ti downloadiwa na ku tirhisiwa. Sweswi a hi languti eka swiphemu swa hardware. Hakanyingi tablet yi na swiphemu swo tala swa hardware leswi swi tirhaka swin'we ku nyika matirhelo ya kahle. Hi leswi swiphemu swa ntolovelo swa hardware leswi swi nga eka tablet. Kombiso i interface ya masungulo ya tablet. Yi tala ku va panele ya xikirini xo khumba xa LCD kumbe OLED lexi pfumelelaka vatirhisi ku tirhisa device hi ku tap, ku swayipa kumbe ku tirhisa stylus. Processor leyi tivekaka tanihi unit ya process yi le xikarhi. CPU hi ku komisa yi tirha ku rhumela swileriso na ku endla ti-calculation. I byongo bya tablet lebyi rhwalaka matimba ya ku processa na matirhelo. Memory. Ti-tablet ti na mixaka yimbirhi ya memory. RAM leyi vuriwaka random access memory. Aka swihingakanya va tsale ku memory leyi fikelelaka hi ndlela yin'wana na yin'wana. Na vuhlayiselo. RAM yi nyika vuhlayiselo bya nkarhinyana bya ti-application leti tirhaka na data. Ku pfumelela tablet ku tirha mitirho yinyingi hi ku hetiseka. Vuhlayiselo swi vula memory ya le ndzeni laha u nga hlayisaka kona tifayili, ti-application na system ya matirhelo ya tablet. Battery kumbe betiri. Battery hakanyingi ti-tablet ti tirhisa betiri yo akeriwa endzeni leyi chajiwaka hi ku vuyelela. Ntamu wa battery wu komba leswaku tablet yi nga tirha nkarhi wo leha ku fika kwihi loko yi chajiwile kan'we. Vutomi bya battery byi hambana ku ya hi swihlawulekiso swo tanihi tirhiselo, mbonakalo wa xikirini na vukoneketi. System ya matirhelo. Tablet ti tirhisa system. Tisisteme ta ntolovelo ta matirhiselo ya tablet ti katsa Android, iOS, swa iPads na Windows. Vukoneketi. Ti-tablet ti seketela ti-option to tala ta vukoneketi leti katsaka Wi-Fi na Bluetooth, ku koneketa eka internet, ku fambisa fayili na ku koneketa eka ti-device to tanihi ti-headphone to pfumala tintambu kumbe ti-keyboard. Ti-tablet tin'wani ti tlhela ti pfumela ku koneketa eka cellular, ti ku pfumelela ku tirhisa SIM card ku va u fikelela internet loko u ri eku fambeni. Most tablets have built-in front and rear cameras, enabling you to capture photos and videos, participate in video calls, and use augmented reality applications. Sensors. Ti-tablet ti na tinsensara to hambana. Tinsensara leti ti pfumelela switirhisiwa swo tanihi njhikanjhiko wo ti endlekela, sensara ya ndzhuti ku seta ku vonakala loku ringaneke na matirhiselo ya GPS. Tablets typically have built-in speakers for audio output and a microphone for capturing sound. These components are crucial for media playback, video calls, voice recording, and other audio-related tasks. Tablet ti tala ku va na ti-button to vanaka ta ku pfula na ku tima, ta ku lawula volume. Nkarhi wun'wana na button kaya. Ti nga ha tlhela ti va na ti-photo ta USB, ta muxaka wa C kumbe micro USB chargisa. Ti hundzisela data na ku koneketa hi tona. Swi fanerile ku tiva leswaku swiphemu swin'wana swa hardware yo karhi na mitirho ya swona swi nga hambana ku va hi timodele ta ti-tablet na vamaki va tona. Hi khensa ku va mi nghenerile modyuli lowu na ku hoyozela nakambe eka ndlandlamuxeni ka vutivi bya wena bya application ya software na hardware.